Dobroveče. Dobroveče se kaže u kuću. Ništa, to ti pričam, ništa. Stani. Šta radite ovde? You in my house, what? Pasoš. Pasport? Tourist. We rent apartment. Kaže da su turisti i da su rentirali apartman ovde. Ma ne pitam ja njih, Milina, ko su oni, nego šta rade ovde? Is everything okay? Okej. Nije okej. Nije okej. Šta rade ovde? Turisti su, Dmitri. Ma koji crni turisti, Milina, kad Srbija nema more? Daj meni sad što. Thank you. Foto, Vana? Yes, please. Slikaj. For you. Thank This you is authentic. very much. Come on. Super. Bye, Ćao. thank you. Ćao. Have a nice day. Ćao. Ciao.